Facebook ene YouTube ni nyina da eya adwuma na ye DLFM 106.9 kasie boy ehun foni any videos awodo nam so a me wa faase champion tournament no obenya bi ahwem emle sem ye badwo adwe nkyere no akenkan a na eye Facebook no so at DLFM 106.9 awia ensem titira ebedi kasewuru makotiri bi ane sem make say domko o magana ma bedwam openipon na ye dom kase ba no dini eye make so no nyamfo mahama yarega ekiremu say obesra wo man Ghana ye mase bedwafie o montena se na mo nyamre mu baye de betumi yaboa no manga na de hia o madidem no etumi ama wonom enya adwuma ye e wo manyim dom kuma apo eye to a PURC for edibaye ekiremu se wo so mutimi eteso na sanso na make say asahwe o man Ghana humasua so de nkata abonte be ekiremu say o man Ghana de suafo ni bi wonom twere wasi nso hwe ni wi a chese eniji akoso school no mu no any graduation mo ye no o man Ghana so hwe humasua so ma ho kwante ni manim yada wonom ede wo hye ede atoso amase wedge DC akasa echemu se yetimemfo a wo honom emomodian entwi ato sa na ebe ye betimi abo ampuntudwuma mo ye ewo mensninim na sanse na make say iba kopie mu awo amanfi west mensen no dia make say wonim nyamfo cha Ochitazi junior waba no homoden ede akade api akoma ade hia ensuo eyiri fa wonom ewo samna boy watoemantem head pastor at the Church of Pentecost ye Ebenezer Assembly akasa echemu say ye papa fo nso so ewo dwumadi a omudi ewo abusua mu ensama no pina na kan ayaboaboa no besom say awia pram to be kase wodi elo haninsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo say fair group band etonsa e dia fra wawie yi na ye kasa fair group band na ye dwumadi a ye die no ehote pa etimesrew dwumadi bia wodi a wobehia nwom ewase no eya sade se babesom sompa ebia na wo ye wedding awade na wo wade eye na befia a wo ye yi anam ana wa woda bi na wudi wotu bakra din abadinto ana se bia make say no adwuma na wasua wo pon ho ana school kura mpo na wakwa wi graduation apeso ya mesre to nsafra yam na ya mesom sompa eno achi kura no ebia nsore nhye di ahodo nyira no mo behia nwom awase nkuto dia ya sade babesom sompa nte mesre wo bomade na to nsa fafra ye fair group band tie di ni ye eye fair group band na ya mesom ye pam na opa ya kira kwanya ya watema committee 22 ba rozo inside honom ene ewo na de entia ho behia se ye ne besom ne se ye wa quality sound ye sanso wa professional instrumentalist ene ye sanso wa quality instrumental besom wa unu hu da kram frempere amatufo so na ginchiremu efri wonom enchen 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 Menka funsu papa be Adjoa so bia to agusa wo to be ye Lumba supa nsu a wonom a woni padua no etimi ebo adwuma ye eno ntu no bank na pipirimantem ha no maye so distributors bebra akwa ansa ebetimi akebi na emom so open no dodo etu atonde afrempenifo ewe 0549 889685 and 0549 43661 akenkanfo open no ye se nkonwa besom awie no edi ameji so yo wofa osi adeyo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ene pantwere bona na otafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ya da ya ho ye ba ya de kasebo no ekiri mu ankasa ebesomo nansa na no me wo faase rose gold usidi ya kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kasebo de hinta nyina aha ne pa ho ntama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwapa efitu milika enehia yen awo Facebook and efinsi YouTube na yamfa kasebo no ekiri mu ankasa enselmo na yahya kasebo na se de free o man Ghana ya ma hye bedwafie na meka say dom kase a ewo ma hye bedwam wanom banu dini mekire majority leader oniminyamfo mahama ayareka edensem atodwa ekire mu say ehu behia pa say ma hye bedwakuo no ebetumi atenase aya nhye pa na omode mena bia eno betimi aboa na nipa
wanom edi dem o my Ghana mu no aba ho ban yi pam o kire mu ene Ghana ni bi se koba se ebia dem di bi aba nipedua akwa ne bi hu a na akwa ya sempi edi amani panom o kire mu se ne we ya Ghana ni wasua homa kwa kire se o doctor ni se o teacher ni se o ye hwan nyame anya wadom na akonye nkwanhia na bia wonam kobu wonsa ba akutwa wani ba akopaya medafo yi wunya adwuma anya ewo manyim abanwuma ka ho ankwankra nwuma ka ho eba ne sa na eha adwenye pam ne santi ode ato masebadwafo anim sei obesra da enmanim ya abanwuma hodo e ka ho o my Ghana mu nyina da eno wachi nsumfini nwuma hodo me kire factories obesra sei masebadwafo enya nyehye soronko a eno betimi abo sebe ya persons with disabilities PWDS anase yabeka ne sanipa omadi dem no sa nwumaku ahodo a akai ema ho moden sei won betum na opening ekirem sei sesi amekese no obesere pa free sei ne emu oden sei wo betena o my Ghana m na nya sabe ope na bia obi a wabɔ homa eninim dia pa betum de ya adwuma bɔ ma Ghana kankwa konkan nanso enam dem die nte no na wotifie ɔde nsande to dwandra da na mese badwafo kɔ aseta na wo kirem sei insem we ya de a aha o manya che entibra so sei o my Ghana nso anipa wo do madi dem no ye betumi ama wonom adwuma ayem oni menyamfo kirem sei ni wo na atete na ye fede ye mpo sei betena manyimu na ya tumi asra kasa sabi nipa madi dem de wo munya nipa enti ye panipa adwuma na ya fa wonom adwuma wonom yanya gyehye pa emfa wonom emfa nka ho kram ode adesre ede ato mase badwanim sei enonim yada wo munyina nya baako na won fam na beboa pa na hye enwuma wuranom ene aba enwuma hodo nyina kete sei umpo se wo fa nipa adwuma bo modern sei wo betumi agya dabre kakra de ate honom ama nipa hodo a wonom edidem se be ya wo so betumi anya adwuma ayana sabe wo so abusua a wonom esom wonom o kirem se enfon se nipa no oye oba se oye oberema se de etie bia no emra ne be ya adwuma pa beboa na nipa bia wo safata kwasi boni be kan se wa qualifications no obetumi akoya adwuma wo mem na sabe onu so anya bi e de ahwe na busua firi sei kwede nipa omadi dam nam so wo memu no enso ani kura. We as a country must consider it as a major national embarrassment when our colleagues have to earn their living at traffic lights begging. And so as a parliament we must enact legislation which will compel a quota in every factory, in every organization, in every institution. Same way that we are enacting quotas for gender, we must also enact quotas for disabled persons. So that every institution must show that a certain number of its workers are disabled persons, because invariably there's no way that you won't find a disabled person who is qualified on his own to be employee of a certain factory, company or organization. And so we must make it a quota for every agency, institution to ensure that they have a certain number of disabled persons engaged by them. Na ne kwakra mo no nunyamfo Mahama Ayarga boko central ma hye ekiremu sei obesere amanyoku ahodo a wo man Ghana mu nyina edu ba bia amanyoku no apakanifo a na wonom ayi enipa omadi dem e de asi nkyɛn o kirema no nso emwa wonom kura sabi ye ntimi enyi nipa wonom adi dem emfamfiri amanyoku akandiem no mudi brepirimu o kirema anya kura ne santisa amanyoku ahodo aka wo man nyina mu no woman shepa bi so bi prema sheba gwa kunwene wadi dem kra ma ne kwan na no so enkwagina tumi bi anipa ne pandi bere bi a wopa manyokuo bi amu no yenya dabre ana kwan eto ma nipa wonom adi dem pa every say o maga na masheba gwa fie ye hu ni masheba gwa ni ba kumpa a wadi dem da eno so anya de papa se nya nipa wadi dem na o masheba gwa fie ebra wo eboa e wo mrehye mu a obetimi adwene o ho ahodo a ne fafo kom na kobese da bi ada ye ne beka sam wom na nso munya kama fo de nye ni sente amanyoko ahodo aka nyina efiri neko omen hyehye pa na omo pre dabra enipa wodi dem so sabe omo to aba ye mo kwan mo so enko pre dibire ni bi. And I believe that political parties as well must make an effort to fill a number of disabled persons so that they will come to parliament, be in parliament, and they can voice the concerns of their colleagues. We can say all the things that we want to say about them, but they are better advocates of their situation than we can ever be in this chamber. We must also find a way of making sure that our constitution has a framework that enables us in government to account for the interests, the concerns, and representation of disabled persons in our governance system.
Eni ya wuti ye ono ena ya dom kase a ewo maga na mahye bedwafie ono mpa no tini ono kura ya nso na ya de hye wo mo boko central de mahye bedwane oniminyamfo mahama awarega Yentoa kase bone so ni enda soa engineer mu ewo mrahye bedwama na dom kumo mo mrahye bedwama kasa echemu se eye to a Public Utility Regulatory Commission for a Trinity afeni PURC de ba ye na nya de omo betimi age atumu esan se eye Adjoa de twam aye omo bobosom ne de toso aduonu mienu ana chese PURC for edibetu ja echemu se yenkane ani nsuo buo no omatimi atuma afitikita nsabosom ne de dikan won fimpim mienu ne aduonu nsai mu de ade awo a wisu nkane a ani nsuo ni na no eto ni bi aba abeka ho na omo kasa ye echiremu se ya ade a sese na omatumu 3.49% a obia eba betwia na nsuo nso so no aye 0.85% na ye statement a omo de betu dwa eye Adjoa da ye omo bobosome e won fimpim mienu ne aduonu nsia yimu ana omo chemu se o hwe eye sector ni ma niema ekoso ye papa na emome ya ade a eye PURC fo echiem ato omatumu no ebebo amomu sujumedie etimi akoso ye na eye deputy ranking member or Rashebedwam the managing committee eye Collins Adomako Mensa ene samchofo atwetwe nkomo echemu se wukọ utility sector ni ma eye ade ampuntu ewo mu ye papa wasan komutimi etete eye nkane a ene nsuo buaso nti afe ade nti ana mobile betum na anya krampo na wasan komutimi eteso beya 6% esanse niema ekoso ye wo ho mujumedie na omudi no bibia ekoso ye panti ade nti ana afe PURC for echemu se nkane abo no omatumu 3.49% ana nsuo buo no 0.85% anya ade omo de omo beji atu. Now, I have the statements here. 4 major factors: the Ghana cedi dollar exchange rate, inflation rates, the price of natural gas, and then the generation mix. Now, if you look at the Ghana cedi dollar exchange rate, they themselves, they are telling us that they are using an exchange rate of 11.2228 to a dollar. The last time they did a reduction, they used 11.193. If you look at the change, it's 0.2%. If you go to inflation, indeed, they are using 3.43%, far lower than the 4.17% that they used in the first and second quarters. Indeed, they themselves tell us that the difference is about 17.74%. Price of natural gas has dropped from 8.0988 USD to 7.97. The generation mix has not changed. So how does just a change of exchange rate of 0.2% push you to increase electricity by close to 4%? It just does not add up. And I'm surprised that PURC is doing this to us. I'm totally surprised. Cumulatively, they've increased electricity by 31.69% from January 2025 to date. It was just this first and second quarters of this year that they reduced it by 4%. Even that, we challenge that. So I'm surprised that PURC is doing this to the Ghanaian people. For me, based on even their own communication to us and the figures that are previewed to, we were not expecting anything less than a 6% reduction in this third quarter. I am shocked that PURC has gone up to increase electricity again at this particular point in time. The indicators from 2025, if you look at the actual as against the projected, at any point in time, the consumers were being shortchanged. So even if you are going to, the best way for them to have approached this was to at least all the time that they've overcharged the consumers, at least at this particular point in time, they should give us some respite and not to continuously increase this figure. DLFM 106.9. Eni ya uti ye deputy ranking member ewa Rashebedwam edema energy committee eyo nyonya for Collins Adomako Mensa. Yantoa kase bono so na yemfiri omai Ghana ye Rashebedwafie ne yemfi ya ne mfa nkyere mu ewa so ya ehwe omai Ghana ye humasua esom na make I say Ghana Education Service eden krata ababonten echire mu am ade aba ko amode omani kotu awisie ede echire kakra emfe kakra ntemu nie no echire mu sem omai Ghana mofra wonom ekọ senior high schools SHSE wonom twere wase nso hwe ni wi am ye obi a fani say graduation ceremonies chesani ji apa omai Ghana bebia na ekọ so mmesa mo tutu pada gu omutire hom na obi na ne papa hye sika na ode abrani school honom obi won na ofe ne mpona no wo classroom ofe na no saa wa wie school wo kwa eja mame fwa no kakra ansa na wako na se otabofai to ho saa se nwa ede ade a omo kire mi se na nsempo de ubatum se abofra bi ho no mo a chese wa wie school na mpona ede ka be park esi wo medofo wa wie school wo
we V8 me de breo why ya de atwere nso we bedi mu kwanim tikai ya wo de graduation ne fa preachire sam omo kire me se ade asua hunu na nkola yi sua ne school yi mu enye o pastor school abofra afi ne wawie school na chede enchenchirenche obi kwa to me di motorbike de ba tesaka bia ne bo ode ne papa akora ye wo no wanhunu bi da obi tumi hihye sika fefefe na de yakọ wawie school amade bo aba so na bad time mu a wakwa han obi ka de akosi school me be ya wie school nti be de kwa akoma no ne nyina mpo sa na nya ne de o kire mu a o my Ghana adusuan hyehyeye no ene sa ne ma no ebo abira kra ne santi enya de aso hwe o my Ghana humasua so ede hyehyeye bia ba bonten sa Ghana ne yin wakotwere wasi nso hwe awie nti o graduation se ne ye no ne santi o mo sere kra ma de we sunne me bi nsi bi kra na ma ndrada openi pon no na ye kwankyerefo openi a wada o my Ghana ase hwe humasua so professor NS Kofi Davis kire mi say o sere wo man mu mpenimfo titiriw ane akyerɛkyerɛfoɔ mpenimfom da schools ahodoɔ ne nyina no wɔ man Ghana titiriw na SHS no maybe nsi biu sunne school mu hɔ party maybe nsi sɛ mɔfo na nkasa so mo adwebɔ mo nkɔ baabi perform kɔ yɛ mo party ene de mfa school foɔ ho mfa mpenimfoɔ ho na mom pa sɛ school hɔ pa sɛ yɛtwerɛ nso hwɛ wie na obi de kaa besi hɔ mempona akosua manu mesrɛw wayɛ adeɛ pa wonim sɛ medɔ nti nso ha na watwerɛ wie no GV8 na twi de aprapra kyerɛ mom no obi akoto champagne no de agu obi tire ho ne ya bodu bia pempem ne ya fi bia no wo school mu sam o kire ma em wakram tizi ameka sei kwankyerefo pani ono do maga na humasua nom eye professor NS Kofi Davis say yam fanto Ghana fo nyina nim abatan ahwefo se mo amunnim na free na ekọ wo ba kwatwere SHS nso hwe awie nti na wakotam ka kosi na nim se wonje wo je sika de agu franye pam de kosi wa se wo ba no de bona ba so no nkosua machie ne ade munya yo tom munnim na bi kwaso wo school ho na mo a achechire mfoni penifom de school na no be yo bi adi wa wo ye school abofra betu sa na monso mbechi watum sa nso na wo ye obata na kwaye sa o manga na asahwe humasua so emra ene obedi pa wo manyi. Following the directive by the Honorable Minister for Education, Honorable Harun Edrusu, to the Director General of Ghana Education Service, all post-examination flamboyant celebrations and graduation ceremonies are banned until further notice. Heads of schools who allow post-examination flamboyant celebrations and the organization of graduation ceremonies on their campus will be sanctioned. All regional directors have been directed to ensure strict compliance to this directive. Aha, we did ye oyo shekete we ye hwan kila betua. We ye hwan akura be desu se wonnim na wa nisu a waso ba shibutam. Na oniminyamfo eye Frank Davis wie na wo kirem say yamfa nto o man Ghana titiriw ene abata na hwefo nyina nim se obesere mu adam sesi ameka say asoye a ehwe o man Ghana humasua so ahyase e ba bete abadwokrosu nku bi atena se anhwehwem mapa abo akwan do mefa so am wo betumi ama ho kwan ma mofra ne wie school a wo mede abaso body esefata e de ma wo titiriw wo beka ne say ye speech and prize giving days no wombetuma ne kama sese ya empenifom fa ma ne de modie no munyai evise enso ani kura o kirema sese o de futuo kese e de ma abata na hwefo nyina se so wa kyade de ma oba na watwe enso hwe wi a twan obafia fama na ho school ho pa de ensi ho nim na kotu sa na mo na waso be shibuta wo menya. A committee will be formed to review all celebrations on school premises, including speech and prize-giving days, and come out with guidelines to ensure standardization. This will help address challenges associated with some of these celebrations. In summary, the rationale for this directive is to tell parent guardians and all Ghanaians for that matter that excessive show of wealth is not the kind of value DLFM. GES want to project and prioritize among students. Eni ya wuti ono na ya kwankyerefo pani am oda o my Ghana so ya ehwe ye womasua anom ne den ede Mr. Professor NS Kofi Davis. Yantoa Kasiyabone so na district chief executive at the Mansia West district name Ayonyonya for Prince Manu Morris. Akasa den sem e de ato ayetmen fu anim so momodian ehwe so betimi atwia omoto no e de ama eye district assembly ni so ne be yo mo so betimi aboa na project ahodo omoye no
ombetimi ayewie na yo nonyafo Prince Manu Morris edi nsemi edi tuja ewa bra eya amanse West District Assembly for etimi eyo mo 2026 eye first ordinary meeting ana chasodi tuja na ochie mu sese eye internally generated revenue eye sika omoje ewo mensini nim no so omoba mode etimi ejije na ebo ano omodeboa abani sujuma wodi ni se ne be ya mensini no mpuntujuma ebetimi akomu enu nti no wasra yetimemfo ne omo ye ejuma wo onum nyina se koba se eye assembly revenue collectors omo jeje to no eba omo momodia enkom humbom na omo hwese ombetimi hs eye to no ede amawom emo obia enkasa na mintiwe ya se ana we ya yemise ana mintwia ana ne boade ana se emmoa enti to momodia etimi etwie betimi aboa wom amom nso no eye mensini ni mpuntujume etimi abamun na honorable eye Prince Manu Morris ekasa ye chemu social assembly ni ma ye mfie bebre ni ombo modia de sa chewe eba ye no ayade etimi nso aboa wom ye papa esanse osa kasa ye chemu se ye obenembo sum ne de toso aduasa ba ko won fimpi mienu ni aduonu nsia imun ayade amanse West District Assembly for etimi ehu eye sika dodo om etimi enya no ye 1,703,487 Ghana cedis 97 pesos ela cheso musa etimika na emom afibia no eye omoso target na omo target so betimi enya eye 5,683,947 point a year 97 Ghana cedis na omo ye omo adwen se nkom betimi amomonsa etimi aka na o hwe sika omunya ye ndia na cheso omunya be 29.9% e de free eye sika bi anka afe no omo target so omonsa ebetimi aka ade mesre manfo no se ye besre excellence ojo normani mahama e bon homodi kozo he DCF na this time assembly no itimi nya over 15,678,091 cedis 55 pesos eno ne de nya for the whole year until the IGF no the only the result bitimi agenerate bibi e de aboye ho bra as omansi e fa ne se bi school bi ase yenkoyin sisi e kwan bi ase yenkoye ho adwuma kakraka no IGF na especially the drip machines no IGF yan need to fuel e dey if you te best man for ne say ja revenue collectors ne ba omuso nye one na kakra se bi etu no bi entu ne mo na manso fa ne ntampemfra and raw here if bi say anti rabies campaign e unze na nsen nkraman adoso yempatam ha na nyina nso ni mebora se bi won kraman ano na say assembly nyina kuhia na ye hwemra ebetimi ahyehye se de be ya nkraman na omo yem pesa so ha no ye betimi etu on so sa nesi tu masekran ye de vaccination na ehuhia se de wo mu no ye de be se de be ya china bi no mkoka obi kra na nipa ne konya rabies na ye sa hwe yakwan ho nsem nze manso ye nso toto ye de eminu a se wi aba ya so ne nso to so ya sem nze assembly nyina so ko hwehwe kwampa ye be fa so at least ye betimi reshaping kakra wo yakwan sensem ye de ehu na ye fi bi kakra so fa ye bylaws as assembly ni o bylaws na ye se gazette na enwechi anonyonya for Prince Manu Morris for akwanya ne so ede eye arehwemu nsem ede to papa form wa manse West nim nyina so momomodin ahwen so omuntu no mbefa adwuma to mo so mbebo omuntu ma esanse wawo made enhwe nim so obi aneba behwa wo ye papa enitu ye wo so obutimi bomodin a edi dwuma sane ese ye mestre mansoma nyina ne Ghana fo nyina ne se sabi se nyame fa so no de akra ba wiase asegya no ye wafam de bi a obetimi ne fa bo ma akra be company for kan sem se utimi show oba e ma ne se fifi a ono so timi show ma so ye de ititu na masre o ma munya responsible fathers ne se ye besre se brass se o man no ye kwe anim se de aduru no anhwe oba nso nhwe nti mesre se nyina no ye be ye suti na ye nkwa ne ba wiase a pempen so ye se de nkwa ne du no nti mi fa o mo ko do na china bi ne yenso ye kra ewo dem a ye mamu nso atima kai se do mo ka o mamu na so ye femini a we Christian na se bia we ye se bi traditional na de nsem I mean the ni nyina ka che ne se so de akra ba wiase na wanhwe na bi eye nom yankasa ye de ema because turu bia na as from nsem kra bi no buso se na eja no we ye besre eja nom se wo de akra ne ba wiase de a so ye wafam de nyina aseja akra obetimi aye se bi enye obi na betimi de ne ba ko Harvard ne obi na betimi de ne ba ko I mean Legon ana other schools no but at least since I dwuma kakra bi kwa na nso betimi de ama oba na ekine bi ono nso nsa be kona no ama na di aye de ama obi edi ti mesre jamu nyina se de mbofra ne ba wiase am ye nhwe mu aseja na ye ma ye mbofra nso nya ba bi nsi DLFM 106.9
Eni ya uti ye eye DC the Mansia West District ni mayonya for Prince Menu Morris na mani boy yen sem troni Samuel for Ibuaten ana de besomye. Yan toa kasebo no so na yen free o my Ghana. Ya sante mantemo na yen fe ne chire mu o my Ghana ya to mantem na meka sei. Ebeto bia na nsen sei. Alisha won mo wa Memfi West ne potem. Samana boy. Chese nsuwa yira fa won mama meka sei nipa bebo be ya pem no munya babi mfo mutire mfanto. Ejapade ya kuro ne nyasem wa sika nso de dotoa na na ayabasam. Ena no bisente no. Eye Deputy Chief Executive Officer Edema Responsible Cooperative Mining. Onu kran so ye board member Edema National Youth Authority. Obono homoden keka ne nsase ne akyede ede ya fa ne ho kan force de kwakoma ye National Disaster Management Organization. Nadmu krabata no wo mantem nim ena se mensinim ewo eye samna boy say. Wanom enje na de hya mo ho ka adwam o samna boy enso yiri fa wono mo no omfanya wonom atoyem. Na akyede ode fa ne ho ka force we koye no ene edoso pam. Emo no eye 30 bags of rice. Emo no bags no pade aduasa omu fili fam pam. Eno wa chenso ensuo nso bag no wo ha. Eye 100 bags of Lumba nsupa na ode koma wonom na ye papa ni biam. Eno wa chenso 10 boxes of cooking oil and way amode no amu dodo na akoyem. Ana afinso ne tinapa box ne ye nwotwe. Eno wa chenso chesa ne ye ma pina ode ka ho a ode koma de chense monye pa na mra mo moroboni nti munyi we na momfa enwinte mo hawo ne so bi na opani kire mi se ne yam hyehye na pa e ma de hia ensuo ato afa wonom e wa Memfi West mensenim titu na de hia wonom e wa samana boy na okire mi se in fact we asa yati de onyonko da na woda na sabe oyo pani pa wa mamum esom Ghana na se ensuo ato na afa de hye mo na abato mpesu aso a ontumi ntena se enye hwe han sa de hye mo samana boy munkuto na hawe ni mumfam inti osra Ghana de hye mo kakra hye mataso enyuma nkuma na akase na dantam nyina empenize sabi ba kofo ansa nkatanya miani sanso na nya aka wonente na aka to obesere ye nyina keka yensase na miamia hodo ensu ato ayira fa won titiru na de hye mo samna boy no ye nyina da yenkwaye wonom adoye na anwanso 10 boxes na 10 curtains na mattress 8 curtains na issue 100 bags mo amakwaya mpanyimfo a mo hye na do o area ha no o se fancy muso na ni pata ka mo aka butumi aye na fa mo na enche na mo to nsem di ma abesa ba ye nsuaso na ni we ha na ne me fo na to ba anu hwam eni obetia ne se wanu hwam we adoye seronko a Openipon a Deputy Chief Executive Officer Edema Responsible Cooperative Mining and Affairs Board Member Edema National Youth Authority. They did the Mr. George Dazi or the fan who can force acquire additional a Memfi West. Samana boy and put him adoyeno. A munchre moon and a day assuming. No way no and see why and see where is a menseno. One more penny and a da at the Yenchem Abua for Jumedian or National Disaster Management Organization Pennyport that one man ewa Memfi West. Eya Mr. Elvis Kofi eja chede chire mi say yes. And among pa Mr. George does your Tony ade so ani ye pa na sama boy for the na se. Na mo so ba hwa hu ni say no ma mo nsakro ba bo pa checha mo nyina kama ba kumpo mu mfa ni. Na bo mani pa mo akwa ho chire mu no. O mo hatumi anha wonom. Ye de na se kese ama bona bo to da ewo adoye fesia abaye de ama ye na be chiri na sa fa we people but enamina ya de jeba bi ebenyamwa edi afi na nyakopon echado otumi abeye atete amai edanas nyakopon shano na ba tu onye shano ekebia eni a wuti ye no ono ye opani pa oda atoye nchemu aboafo dwumedia no awa Memfi West mensenem awa temantem ne din ade Mr. Enquires Kofi na mane boy yensem twere ni Emmanuel Opoku adusi dodo abono mane se DJ Active ene difri atemantem ebesom yen Yantua Kasiabone so na head pastor at the Church of Pentecost Ebenezer Assembly aya F line aya Pastor Benjamin Kweku amankwatia akasa HM say Uche jumedi e wese papafo edi krampo na wo Bible mu esanse Nyankopon kra wo yeja
enti anobo nipa sa ne saso enti no ode eyamra ni na atoto ho adwuma hodro e woso obi edi na ede to honom ode papafo de eto honom enu nti papafo de ekro de to honom echemu sa woso mutimi hwe so mabusuafo krampo betimi abe nyankopon adwuma bi e wosa woye bibi biara woso ye wo abusuamu no wosa ose ana woye esanse jade wanya ya wa adwen esi wa adwen pise obeye agya no unim so wa responsibilities I wosa wutimi eye nti wo sra papa num ni na se wo ye agya abomodin aso betimi ahwe wa abusuafo yie dwumadie bi eda wani me wosa wudi no wosa wutimi bomodin ase wo betimi edi ni yie Sadia ene da no tie no ebi kan esire agyanom enyina japafo ni nyina so de mo kan na me boma yesira amabusua asoro ene society na oyeja asu de kase na so ho so no na fam so be he no busua obehu na me ene di yesu ati amabusua na ye kristo busua ni kristo fi so aso asu de se be kase mo ye dwumade edi aso fi e mo fi akọ di sa asu de ya asu de kase and this mema because we are suffering now. You need to be happy. From the media, we are saying, "I am Nika." I am the comfort of the day. Any of you know what the media. I am the comfort of DLFM. I need to be as a Sabia. I'm a Yassi, as a son of Nika. Any auti ye a head pastor at the Church of Pentecost Ebenezer Assembly, a pastor Benjamin Kweku Amankwetiana Maniboye, Sam Choni, Barbara Cranton, and a Debasumye. Yantua kasia wonu so ne yakwa so anyina o my Ghana ya sante mantana meka say no eye amonono community bank PLC ene wa nyina hini awatwemampo nuama nsenem awa sante mantanum cheso modern ba o mabọ na afi we mu no ekọ animu pa mpanifo kirem say wonu musikasem akwankwane papa ewo mfimpimienu ne adunu enum ntem abapem mfimpimienu adunu nsiamu ya de abanga no bidwumadi a wodi no akwankane ye pam na mpanifo kirem say Owie mfaso pa bank no enyanyen wo afi mu a kyesenya semkuma wo wone mu kirem se 19.2 million Ghana cedis ena omunya wo 2025 under year review no ekonkan ye pam a mu kirem se little over 13.3 million a kyesa afi atwa mu no yade omunya sese no wohwe bank ne modern bam kyese akonanim ohamuje kyemadu na nan ekiripo 44.4% na etunya beka ho a enya semkuma kram na epenipo no ye board of directors omu kirem say wabo modern punish pegu akwam na aka ho mene sika kraba na modern mo no ekwa ni no kirem say we sesi amekese no ye over by 6 million profit no manya we chese sika kraba no ekwa na mu pa ye nshepom de gwa kwon beboa pam na Bank of Ghana hunu say yes ye kan wo man Ghana wura bank ba kwa wo manyimu a eye amonono eye community bank PLC PLC no so wo nyina hine no eka ho ye pam na Chief Executive Officer Ede Meska Krabia Mr. Daniel Bediako Ejemre ene de ye kase botwetwe nko no wo kirem se sika krabia ne hyere de empanifo gusu bo adwumaden ede njechepa gu akwam pa sika krabia na konanim pam o kirema se management asha ase a omba moden a ede njechepa gu akwam to obesere mo amakoto shares no moden ze betuma to bia kan watatra mu hyem na boa na mo so mfaso bapa monsa etimi akabim o kirem se Woman is a peg come back, what part at 10 or my daddy phone in a camera, Sabaya Majabosiam. About my day, you mark and password, nothing to my young for summer pan, a buzz a mutiamakana. Moho enter mokra. Mekase bank no economy bank no enya hoden. If we say ohwe your depositor 2024 na ye 193 million. Yetimi do call 155 million. Your profit last year enya 9.4 million. 2025 enya 19 million Ghana cedis. Besia ye ma your customers if you 54 million equal 94 million Ghana cedis. The stated capital na ye 2.3. Yetimi do call ya could do 3.1. And the Chesa Bank no economy. Ana enye nimu keke na eko. Ahode a esesi nya the customer base esesi nya eni gidie ni arehie mo a ese customers nya e wo bank mu no. Amana no community bank. Ye koye nimpa. Disi akra esa be hye dwumadie bi ase a ye frɛ no social investment in women in agric. E ma na omogi besia wo Amana no community bank. Enye besia nko na pese de ma wo. Emo me pese esa mo financial literacy education. I any ministry of agric onyina hini anatwoma mponia akabom se yebema ma na ntitiye sese bi sika kakra mu benya bia no ombetimi ahweso ye na omotimi akra bi ene ehu hia pa na no wachi ana mesa Daniel Bediako ekirem se
Say ne bang no eba be kono abefo kwan so de dwuma soronko a ebeboa pam o kirema say eye nhihye soronko mo de agu akwan mu ne se enche biam wo pese wo ba moden a esani sika efri wo phone so ekwa wo bank account tum e wo ye amanono community bank PEC a woni hu ha kra PLC no chese wo be fili afam wo betumi asani sika efri wo phone so akọ eye wo bank account wodom sanso na betumi atwe sika efri wodom bank wodom eba begu eye wo phone so sanso na ATM card ebi ba on the aye mobile app e de ba beboa pa se be ya bibia wo bia person no mudidwa no betumi aboa wo na osika sem bibia konkan na bank ne so aye akona ne mapa etumi akoso edema wonom adwadifo sisia no banking abaye digital enti ya shase USSD staff any board ye di agron kakra enche bia e bibiem ama customers enso nya kwan say obetima transfer scale phone so di aba account sum ana so obetima transfer scale account sum di aba phone so ni nyina adwumadi aye die enche bia ATM ho nsensem nyina no mobile app ama no community bank ye hwese ye be implement sa na na empo ye digital lending e bia ye na first banking ya digital lending ebeba community banking na megidi se enema bibire ho a ya hyehyɛ ene customer base your relationship with our customers megidi se eno nso kwanimu enti enema edaye ni so a emprimpri ya pese ye na amana no community bank nso eya kono ene ebe ya kono pa se nchenam ene ya wuti ye ono ho ne ye kwankyerefo pani a ugba wura mu wanyina hini awasante mantamu a oda eye amanono eye community bank PLC ano ne din adin Mr Daniel Bediako na eno akiri na ohene yere Augustina Asaro wosei ono na woye chairperson ade maska krabe ne kirim se won be kwaso abadwumaden ahwe hunu se hihye bia efa bank dwumaden ho no won betuma di superpepe no ma boa won madwadifo na boa sabe ya wonam customers nso betumi affiliate FM yi pa no so the same say etwen centrefo ani profit enya 19.2 million ye empire na mo hwe ni say ye be ya mana boss unfortunately because of the impairment of 5.7 million and ma aba from kaka 30 million banka enya no dia 19 million since I started bank in 1982 didn't see that even last year no dey nya na didn't see that and you know definitely no profits le be ba ho ye can see per se be branch wa do bera and you know so no ye hwe nim say ebeba so any mobile banking app so afi we ye hwe nim say so de ebeba so na ye shares na Bank of Ghana ka say ye mfa 5 million minimum ye pese do 7 million empo enu next year agent kana atra 7 million na say eba so mo san to mpo kra na amesa fe na ye be twan why say de ye nyiska de de ahye bank eni a woti ye ono ana wo ye chairperson edema amono Community Bank PLC the day ede ohene yere Augustina Asare osei na nakwa mu na nyina hine na amampene boaten a otosomienu ede abasobo kese pam ede abo eye amono eye Community Bank PLC mpenifo sei o maya de papa vise emre bi atwa mu no na eka ba no nyadewa edu baabi mpenifo desk kusika krabia na no ko ye pe na obi ayem hyehye ne se ei we are more credi betuma yen pom ba ya dwumaden aboys kakra be na so kirem se ne emodem bo ampenifo moda no sesei abone yade ekon kan yi pam o kirem anipa bi ne nam ekọ Bank of Ghana ekọ kekagya digum munko gu no bank na nya papa ombedi amanfo sika munfa jantum muntu ase enfiri honom o kirem a wosen onyankura watan enye entima mo kansem bone de first kakra be no munyai kra eno wachi nso odekokobone afuto ede madwumayefo ne se obi di sika beto no mammo de momfa ne ho nsam kwa bonten information we sika o ni sika beto ya no munko wia no enya de pa munyai na moniska krabia no emfa ntoma pa emfremfra o mensen ni dedi kan no bo bank na baso board of directors management staff so omo bano na ye na nipa be ase omo timu tre say omo order dan omo ko that na ba ye hu se omo abomagin pa o bi ba ye de hu ni se binumu ampe omo yi omo pese ombe bank ni yi akere nu chese omo mpe bank ni yi let a tre de bia o Bank of Ghana ye hini rural bank na community bank say friendly who let us do for the call akase enye healthy bank ko they also to be say bua bank ne etumpon until say what ideas bia no approach them their doors are always open a let a tre say what they undermine the omo ye dey akase ko bank ni yi just one the omo chiche omo ye ni yi say
it's not healthy say wo krom na yapade say wo krom that's why na let us me church fa mo bank is a very sensitive place we least mistake obi aka say ni ko ibi sika we dey bank na and you know say abi we say workers na so be am no ba no kasa say bank asem in fan coffee asem we bibi o ho a so the pay call outside Ohun bibi was kakrabia ho no ma emfa nko abonten ene ya woti ono ana wo hene popo de ma de hia wanom ewo enhini awasante mantemu na den ede nana amampene boaten otoso emienu na mane boye nsem training babara kranten different sante mantemu ebesom yenyina we so ne mo madwen kire ni tew na ye so fitana adwa sikibre no ene ye de awura mu ya wan hwe na adwuma ono me bedi ofie ha no me anka se mehu se yes megime ho gina na Richard ahwede aba no waso ma ya ha Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adjoa Agyei Sikapa ode yas na adwumaden sonko a yebo esomo man Ghana kase bo no official na enam DJ Ghana man fide ni so gbechire station emu ode sa no manam kase bo no na poba ma de kase na ode aka ho ede aba na dole ya Adjoa Agyei de aba no waso ma ya ha ode Lumba ba Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa highlife the Free Christian Village Achimota News no jawo mpam na wana popa Ghana Blasters nso aya de momade ambo mabaso dwumadi a omadi ne de cap no mo de bafie mate na Kofi Parliament de aba no wase Blasters ma ya de pende mo asesa pa mo charge ma ye do mo pa Ghana for time achi ohwe live the free agona bobikuma apa Kofi Parliament and what the buy the Sansa Sandra Bekandi aba no so ma ya how dear news ohwe live the free time free zone dear news team or say team no look so good pa this afternoon me that's the power say Black Stars and what they aka ho de aba one on my Ghana ya chance de e de aka ho de aba na Sandra Bekandi aba no was Lumba to part the best drinking water in Ghana and beyond no de 100% emojis no what they aka ho e de aba we ka se bo ne gina we so na ye de ni nyina e de si na se bakon Kofi bua me na me mo wete na me nso so na Adjoa time ne de ne medipa medi onfanche me wate onfanche me na ye de a oduba de se for me an me ene nyina ne se yakopon ya atoma abadi nto chenchenche bi baso wo prisi aheman enti we de esrem ada monko jam na monko preprechi me wafa asefo no ene nyina ne se na abro so ya assembly member de ma de che mo prisi aheman na abro so ladies and giant omode hia ba ko na yakopon ya atoma te se nyame ya adompa wawo chenchenche a no me wafa ase ho ofe yakwa kwato ne din te mesre we de nyina enko boa wo yakopon ya atoma yakopon prechi yakopon ya adoma dwumadie no ebeto dwa da Apostolic Church Ghana the Apostolic Church Ghana Himan Central anopa no nkroba pe 9 am ne yahia enti we de mesre wada ahwanabo Alex Bako na dwumadie we esini na so yenyina ekopra prechire kama pa enti we de ye titi tome NF Sarah ti tome ene Sarah nene womade akese me wofa ase womade na ba bonten no se no ho ofe pa enti yamamade yanko ne kwagya wono mamkoto mo ba no edin yakopon ya adoma kese ne na wotwe ya wie pepe ne bibia konkan wo prisi aheman prisi aheman 26 of a year June ya pepe ne yakopon ya adoma dwumade we no ebeto dwa ye nyina yenko prepreche 26 June 2026 ne bibia ye kama emfama wono mu nyina kase bo ne ye gina wesune de asi emusamufo ne ya Miss Mebelantwi ne se mu ma yen champion tele de ekopiem wo Facebook NF YouTube makase bo no wenya bi ehwe yem senior man himself Mr. Semera kwa DJ Zigby echinchim kase fremfo ma de sum ya wiai akenkanfo ye tu edi ameje so ye wofa o se ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hutedin ne ba twere bo na otafri Germany Adjoa Agyei ada na wasra ade me hu se wasre sa ani jesem de ade de na esi she see se wo se manije sa me won kwan ale se bia wate asempa bi okay Ghana for ya de masi yes so na Adjoa Sikina pamfo na betena sa besom so mpa wo nyina moniti a ade hye give us pick up